masida anthropology haiba subject yam yauri ba purup se maitai na kamai tabuno kuki na kamai tabuno nagana kamai tabuno yamna neinari ba si man ki da ITV da haya da ba yam lei ba ko adugi wani da adu si wani irang si di kai hai tara central government na gang si lo chalage ta lo sin bia ba na te ba lo chalage na step lo pa do adu ne ba ngai se international level da ngai se adu ne ba step lo pa do adu ne ba aduna masih si matam changani hai si maram si ne ba border fencing choi tawgini it will take time border guarding choi tawni matam changni ko adagi matam changa da pot amane ba se chang da ba yaroi ba ko border guarding tawno ba force like ba India da lai ba force me am sing loin employ taw le ba loin no deploy taw le ba kai ji lo tho doi no adu lakhup da battalion ma lakhup matam da battalion mai tolop ko one BSF ki battalion da 1400 le adu 50000 da baro calculate to 50,000 jawan amagi yam list ni pari saina 50,000 into 1,400 paisa kya no yung tha mai tolo ha aine jawan khata ni pari ni official fu pa ta bini adu the yaur equipment adagi set ka do fee de moi medical family yang heba mas phagi parang na te ba yam live po na te ba wan ham wakhan to yam shallow na khan bi ya de ha minda aduga ngasi gi debate si ngasi gi subject si debate ni adu di ko na adu padat lai rani ko ngasi gi debate ki har ko ni dana masi di I admire the guts of BJP president so high time ko aduga masidi tawbuna phai hana khale di ko tawbuna phai khale I am doubtful oje ba IDP gi lakpa khoi central government da fund pirak pase kaya pirak khare kamai chat khare asomdana kya ja khare somdana kya ja khare mi madana ka pi gedono puithok piyo ba khangне ba loi ma adu mi wari sing sina kamai tawbono what labra hai ta di central government da mung hangudang pirakane ba justify to di pirakane ba ko aduga ai sita clear fi kam tawjage sei sida khara mayam na bhap ta da ba aina panma matam sida he thina je masi remark se ko miss femina to ga manipur da kari to puk to no hai ri ba ko yamna ko masi gi ai haijage ba ko miss femina hai ba se manipur gi yamna chawba world map ama da manipur haina thopa pot amane ba ko manipur cha flash to de ne all over the world da ko Miss Femina, Miss Universe, Miss World kasi yamna power event namani mi yamna yengna ba world all over the world da yengna ba pot amani le sabi masak khajaba si yengde ba kana dei example ni ko hai cha maduda tawdo sha hai ge hotels mayam sma book tawdo ni khoi gi ko mayam khang da ba khara kidang bhat ta da ba yawbi basing ja ki mai ni clarify tawje che Miss Femina si importance kya no che adu da taxi mayam am chalaka doi ni mayam do pothok posin gi ko adagi ka hai tara hotel me amo tawrani cha na ba thak na ba ngasai gi mapan dei lai ba mi me am sing do contestant me am sing do moi na loktak cha chatoi ni example da simple da loktak cha chatoi ni loktak se kamai to dan lai hai da moi da chatoi ni up down chatoi ni ko yeng doi ni manipur da sam phaje lek am leina u doi ni ko adu matam da manipur gi dress se setoi ni ba as a ka hai tara one batch of ka hai tara mo gi ram to adu manipur gi dress setoi ni ba loi chepani phani phagena ba sekpani phi akhoi in mani adu ma manipur gi dress smai tawin he sana smai chi ne phanek na sinin he adagi chadar na smai tawin he udoi ne ba ko udoi ne adagi akhoi manipur gi ka akhoi gi valley sida da kamai tawno lek na kamai tawno chingi beauty ukhul chatoi ni ukhul na kamai tawno kopna sim yam ji yeng doi ni adu ma yam tu da manipur ha ba sida channel da yeng bi discovery channel da yeng travel hana to ana ma channel lai du kai gi no all over the world hai masi utna bai damak ta channel lama mi nie ga paisa pi ga thami ne ba si ma pham sida kari hinjang phangi kari chaw phangi kamai tai kai leite loi uli ne ba ko adu duna Miss Femina gumba ma lakwa matam da akoi gi sida lei ba mi sing sina gyan taraga shanti da lei ba sikkim gumba mafam mama obe taraga di akoi gi se economy se boom dok doi ne ba sine economy ne boom dok doi se mi mayam thau pe ko doi mayam na ka doi ni se da sikkim na ka tali paisa si yang khra ni sahi da dali se moina moi per capita income ko si yang wang India da moi se one of the top ta dum lei ba sikkim kai je chingi lam du da akoi sida na phajaba am mu heli ne ba adu nga sai anthropology na ha subject to adu duna akoi se fail we heli sine ba adu akoi gi kanu se loncha chaja adagi ka hani way of life hai tare ne ko mayam sina different uri pani akoi di yam singap pa su yai adu mayam si khoi gi ka hai tare masi makok ti luin singgodam ne ba central government sem di yaroi ko cha sa nangi yum din nang panjaro ai gi yum panjaro sikim sin gi bom ne khala si nang yum mayam su panjaro am pithok ki bane ba adu yum gi mapu do yum macha
magi macha su machu singi adu mana panja ga doine panja ba do koi sa haita bagi si termol se to ga 11 time president rule lai ne ba si khata ne ha ba adu debate to dia koi yaw jage si tam jage ya yahon bi o sini ya koi hajer se ko koi ta jage sini yam pha por amne debate to was transparency I would say I'm educated as of today ठीक है अखोई फादर होदी illiterate ni ko educated ओरमना आई की कैलकुलेशन दा अखोई की मणिपुर दा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी काना थममी से लामी से मसी याम चाव स्टेप अमनेबा इट्स अ बिग हेल्प फॉर अस एंड ngasai gi class se tawdinga da event khar thoki do adu do akhoi manipur se world map da tourism da kana tawe thamme ba haibadi tri nation football and duran cup ka lakhiba ko adagi tri nation football adagi kano do ngasai gi miss femina do miss femina ba si yam chaw event amne ba ko it spread all over the world aduna mioi bana society ma chawpa matam da country ma chawpa matam da khwaidi income se akoina pajaruba akoina thingnajaruba matam da na masi moina hai se tourism da gi ne ba aduna ngasai gi poto hojiki ani do football ga kano ga do tourism gi yam chawpa step amne ba central government na akoi manipur da pirakhe ba especially to manipur ko pikhaba leba segi seida sports university piraga sports university akoi manipur ka do pirein haryana da so they are also doing very well ko haryana da harini koi sports university se taw se akoi chahi am da complete lotion ge harini infrastructure everything punjab thai ne du sum tawreina they are also very good in sports kerala sun phari ko pt usha hoi le den ko mo su phare akoi phare ko akoi phatte habna te adu ain habdi population and the complexity to yeng ba tarasu complications adu tobu matam da complication dei bidagi ne mafum jadana a koktuk to them matam ta ba dama am changa ga uji bolu jan dangam di sumbangam da leise ko adu simi am se akoi di adu ga sigi sigumba pirak pase central government di ayam thi thaga jai sim tang da di because akoi manipur se lift to en khanje ko si asam do pirak te ba sum se ko after 68 years of always being held at Bombay hajamani masai miss femina se amok ta mapan da tholokhi deba Bombay da tawki ba ko after 68 years Bombay da tormado ado khoi manipur da phatlong pi se infrastructure su leita ba ado angak pamane khale ado ka conduct tawri do so ado su world class ta tawki ai isa ma yamna active ani yaujagi ko ado da tawri ba kholi ba auditorium tawri ba kholi ba all latest technologies india da lebam yam do pora ga tawki ba do kai haitara eye opener ni ado heads up to the central government ado dei haijage ado ga kai haitara kai hani ngasai gi akhoi gi sigi irang si di akhoi gi mina gyan ta da ba gi ni taramagadi yabani akhoi gi lengak haitare ko moina gyan ta da ba ni I blame both the governments ngasai gi kano se kai haitare por huram ba duga ai agreement tawna se thambadi yapun punate ko this is one thing adugi agenda do akhoi military men ni yam phajang clear oi ko por huran ba lambi da truck tagi paisa lawba ko adagi akhoi gi lengoi pe pachatpa ko adudagi paisa lawba kangbu adudu suda thamaga noi sei da leyu ko hairaga 2008 tagina 2023 fauda 2008 tagina 2023 fauda 2.51 billion se Indian government spend taweba pidaya damne pepani because of the agreement ko adugi tolo pibada mogi kan kai hatare stipend hatare na jo bi hai adu pi matam da it was a wrong step khanga matung da su adu khanga matung da kamai to godak ne haibis da na not only government asongi opposition party se si su punjal laga with the central government si taw khadam adu central government di akhoi manipur akhoi india gi central government se si su yamna khangba mi party amane anthropology hai subject je ko anthropology si moine yam phajan khangi irang se lotion ba yaroi manam yam dai irang dai mi adu matam si telam ni yengam ne ai sida hol tok jage ai next round of what ai aksege otala kogi hojiki challenge or debate masigi wafam sing phongdok na rai kogi leaders sing gi side ge ha batara kogi political party ani makki kogi president ki side ge kogi watch dum ngang na bhai batare but luxury ba poti hojiki mangda targa leba main issue se kogi nathai raga kogi hojiki leiba matam se kogi challenge or debate to bagi matam la is now the right time to challenge or debate oza ka bai tham meaning yam nuai ba
yam nungai subject ni ko debate se tawde nungai doi ni ado aina request to se debate to tawsi ado akoi su ko biro akoi su lebak praja gi kanoni na kare haitara gyan chu khar yaujai ko akoi question chu khar hangjage ti thamjage ba ko ani makta ne haise ani makta ni yena biu moi gi aina kai toba aina kai toba puthopiu ethnicity leiba mafam dadi transparency have se sinatana question leite ba adu di always class ta leine ba class ta leini adun khana leini phugai na leini adun phugai na baduna bu 11 times khoi gi pr thamini seida yam limjani ngai na te ko am thin nei kai jani ngai ni akoi india haiba country sida ko yam na pikraba lam district amagi tangkhai mu ta chawba up gi district amagi tangkhai bo yodaba leiba akoi gi state sida asuyam kuiba se adum phugai na le se adum phugai na le se mase it is because transparency se lek ta bagine ba how bodena loi boda ko amana ma phausa ba amana mu phausa ba amana phausa ba aduna furup amata lande furup amata chumde ai mot ko aina khanjaba da every furup ko every ethnic group se moi se darwin na hairam ba ko struggle for existence and survival of the fittest haibido aduna fit oibasing duna sum power ka ka toini fit oigi doini struggle di noi tawringa tani mai gi side gi mai gi community da khala tawrai ni mai gi kamaina hingada gi habsi ponari ne ko aduna akoi sigum lam dadi masai gi transparency si leitabadagi leiraktabadagi akoi se khanari ne pugai ne ba andhera da thamba do indi dar gana kanda khanang khanganda ba kai to no khanganda ba speculation dum leiba wakhana dum khal leiba ma to de chingnara dum leiba itare ne ko chingnara dum leiba ko adai di asuna khanda koina kare national media da debate to matam jam tele tenno matam sida ajuda ngana hono is the mi khara mana ajuda agenda do fatta bu saraga why only 10% given to the hills kan haraga ko ajuda dum leiba adu mayam do assembly da puthoga si fansina si tawkhra si lawkhra si tawkhra hoji su hari sine ba akoi gi central government have said sidine mapane ba yam phal chani ko central government se ai haige let it be congress or let it be bjp phai ba akoi gi sida leiba mi sing se lengak leiba representative sing se sisna phajana iraga piraba ko justify tawraba they always give it sini ko aduda kanana khari heli kanana khari hende akoi gi notice and especially manipur akoi na manipur da leibini na to sinda karamba party na khara hena tawi habai ni tawbai di loin taweba ai haijage ba ko sidai I would not say ki kanana tawdi kanana tawi to khande akoi leiba lengak se koi sida leiram kangbu do adu na kai hai tare power party do ai makha di semdok podi apote ba praja koi semdok apote ba semdok kai di mathak te semdok tab ne ba ko adu gi wani adu ga kai hai tare ngasagi transparency si am darka le na khanjai ai mutta aduga debate to tar gadi am ngai ni mayam su khangni adum amanam hai adu dani democracy successful odu se ko adu dani democracy successful odu se modi file mayam du moju congress su chahi tram nga parliament they also know many things ko adagi bjp so hoje chahi nipan su jalak tro bane ko nipan su jalak tum nipan su ra bani akoi to ning hang tani kin ka to gi ba aduna 5, 6, 7 aduni nipan chujalabni aduna moishu I would say I'm educated as of today ठीक है akoi father odi illiterate ni ko educated oiromna ai gi calculation da akoi gi manipur da national sports university kaina thamami se la mi se masi yam chawba step amane ba it's a big help for us and ngasai gi class it tawdinga da event khar thokiba do adu do akoi manipur se world map da tourism da kana tawe thamme ba haibadi tri nation football and duran cup ka lakhiba ko adagi tri nation football adagi kaino do ngasai gi miss femina do miss femina ba si am chawba event amne ba ko it spread all over the world aduna mioi bana society mana chawpa matam da country mana chawpa matam da na khwaidi income se akoina pajaruba akoina thingnajaruba matam da na masi moina hai se tourism da gi ne ba aduna ngasai gi poto hojiki ani do football ga kano ga do tourism gi yamna chawpa step am ne ba central government akoi manipur da pirakhe ba especially to manipur ko pikhaba leba segi seida sports university piraga sports university akoi manipur ka do pire
Haryana they are also doing very well ko Haryana da harini khoi sports university se taw se akoi chahi am da complete lotion ge harimi infrastructure everything Punjab Thai du sum taw reina they are also very good in sports Kerala sun phari ko PT Usha hoi le den ko mo sum phari akoi phari ko akoi phatte have nate adu aina have the population and the complexity to yeng ba tarasu complications adu tawbu matam da complication dei bidagi ne mafum jadana a koktuk to them matam ta ba dama am changa ga uji bu luchon dangam di luchon bangam da leise ko adu simi am se khoi di adu ga sigi sigumba pirak pase central government di ayam thi thaga jai sim tang da di because akoi manipur se lift awen khanjei ko si assam do pirak te ba sum se ko after 68 years of always being held at Bombay hajamani ngasai Miss Femina se amok tam pan da tholokhi deba Bombay da tawki ba ko after 68 years Bombay da tormado ado khoi manipur da phatlong pi se infrastructure su leitaba ado angak pamane khale ado ga conduct tawri do so ado su world class tawki ai isa ma yamna active ani yaujagi ko ado da tawri ba kholi ba auditorium tawri ba kholi ba all latest technologies India da lebam yam do pora ga tawki do kai haitara eye opener ni ado heads up to the central government ado dei haijage ado ga kai haitara kai hani ngasai gi sigi irang sidi akhoi mina gyan ta dabagi ni tarmagadi yabani akhoi gi lenga haitare ko moina gyan ta dabagi ni I blame both the governments ngasai gi kanu se kai haitare por huram baduga ai agreement tong se thambadi apun punate ko this is one thing adugi agenda do akhoi military men ni yam phajang clear oi ko por huran ba lambi da truck tagi paisa lawba ko adagi akhoi gi lengoi pe pachatpa ko adudagi paisa lawba kangbu adudu suda thamaga noi sei da leyu ko hairaga 2008 tagina 2023 fauda 2008 tagina 2023 fauda 2.51 billion se Indian government spend to eba pida ya damne piponi because of the agreement ko adugi tolo pibada mogi kan kai hatare mogi kai hatare stipend hatare na jo bi hai adu pi matamda it was a wrong step khanga matung da su adu khanga matung da kamai to godagre hai bisda na not only government asongi opposition party se si su punjal laga with the central government si tol khadam adu central government di akhoi manipur akhoi India gi central government se si su yamna khangba mi party amane anthropology hai subject je ko anthropology si moine yam phajan khangi irang se lution ba yaroi manam yam dai irang dai mi adu matam si telam ni yengam ne ai sida hol tok chage next round do mo aksege otala je oza santi dalak chege oza kogi pabuno se hoji pan bigi ba kogi VCP gi manung dane kogi separate administration gi demand tala kan da kogi manipur da gi tongan jaragi habigi pot amakak lai ba se but ado kogi state president hoji challenge or debate gi wafam de phung do I but asuk koi ba kogi crisis amakak tholak pasida kogi VCP manung da gi MLA minister na kogi aran ba kogi separate administration tale but party gi side gi party gi as a leader ama oina kogi action ama tanga se forward lokutaba adu akoigi hozik leri base magna state president ama oina akoigi lofam thokpa responsibilities akoi mafam jana matam jana lori bra have wafam ni oza kamayeng bini separate administration hai se handak se da hai banati kuire mo hari se 1969 da ko adu su yam chawbo mum to we ba ko hol khumang kaina dagi kai khar le me bam ko moina muk to re 2016 da siyam chawo re lim tawe ba separate administration gi ko aduga handak ki sidina tanja lobune ba tanja lobune East Timor na ne he pali dana example pi dana ko exactly East Timor gi maina tobu ya dore American kanu se thagi Burma ek yaure Burma ek haji yam chaw ro fan ni yaur se da mating yam chaw pan kha ni financially and physically machine yam ja khoi gyan ta de si kai gino sine ai se mai se ko especially sine ba aina mami se akhoi gi praja se gyan ta de ba aina ngang ko matam da yamna negative way da ko khum pu yawe ba no it is not so easy see irang se is not so easy masida anthropology haiba subject yam yauri ba purup se maitai na kamai tabuno kuki na kamai tabuno nagana kamai tabuno yamna neinari ba si man ki da ITV da haya da ba yam lay ba ko adugi wani da adu si wani adu irang si di kai hai tara central government na ga si lo chalage ta lo sin bia bo na te ba lo chalage na step lo ko do adu ne ba ngai se international
level da ngai se adune ba step lor ko do adune ba aduna masi si matam changani hai si gi maram ji chine ba border fencing choi tawgini it will take time border guarding choi tawni matam changni ko adagi matam changa do pot amane ba se chang da ba yaroi ba ko border guarding tawno force like ba India da lay ba force me am sing che loin employ taw le ba loin no deploy taw le ba kai ji lo thu doi no adu lakhupam da battalion ma lakhupam matam da battalion mai tolop ko one BSF ki battalion da 1400 mu lei adu 50000 da baro calculate to 50000 jawan amagi yam list ni pari sai na 50000 into 1400 paisa kya no yong tha mai tolop ha aine jawan khatar ni pari ni official fu pa ta bini adu da yaur equipment adagi set ka da fee de moi medical family yang heba mas phagi parang na te ba yam live po na te ba wana ham wakhan to yam shallow na khan bi ati hamida aduga ngasi gi debate sidi ngasi gi subject sidi debate ni adu di ko na adu padat lai rani ko ngasi gi debate ki har ko ni dana masidi I admire the guts of akhoi BJP president so high tai ko aduga masidi tawbuna phai hana khale di ko tawbuna phai khale ai su yam doubtful oje ba IDP gi lakpa khoi central government da fund pirak pa se kaya pirak khare kamai chat khare asomdana kya ja khare somdana kya ja khare mi madana ka pi ga dono puithok pi ba khangne ba loi ma adu mi wari sing sina kamai tawbono what labra hai ta di central government da mung hangudang pirakane ba justify to di pirakane ba ko aduga ai sita clear fe kam tawjage sei sida khara mayam na bhap ta da ba aina panma matam sida he thina je masi remark se ko Miss Femina to ga manipur da kari to puk to no hai ri ba ko yamna ko masi gi ai haijage ba ko Miss Femina hai ba se manipur gi yamna chawba world map ama da manipur haina thopa pot amane ba ko manipur cha flash to de ne all over the world da ko Miss Femina, Miss Universe, Miss World kasi yamna power event amani mi yamna yengna ba world all over the world da yengna ba pot amani leisabi masak khajaba si yengde ba kana dai example ni ko hai cha madu da tawdo sha hai ge hotels mayam su book tawdo ni khoi gi ko mayam khang da ba khara kidang bhap ta da ba yawbi basing ai ki mai ni clarify tawje che Miss Femina si importance kya no che adu da taxi mayam am chalaka do ni mayam do puthok pusin gi ko adagi ka hai tara hotel me amo tawrani cha na ba thak na ba ngasai gi mapan dei lai ba mi me am sing do contestant me am sing do moi na loktak ta chatoi ni example da simple da loktak ta chatoi ni loktak se kamai to dan lai hai da moi da chatoi ni up down chatoi ni ko yeng doi ni manipur da sam phaji lek am leina u doi ni ko adu matam da manipur gi dress se setoi ni ba as a ka hai tara one batch of ka hai tara mo gi ram to adu manipur gi dress setoi ni ba loi chepani phani phagien na ba sekpani phi akhoi in mani adu ma manipur gi dress smai tawin he sana smai chi ne phanek na sinin he adagi chadar na smai tawin he udoi ne ba ko udoi ni adagi akhoi manipur gi ka akhoi gi valley sida da kamai tawno lek na kamai tawno chingi beauty ukhul chatoi ni ukhul na kamai tawno kopna sim yam ji yeng doi ni adu ma yam tu da manipur ha ba sida channel da yeng bi go discovery channel da yeng travel hana to ana ma channel lai du kai gi no all over the world he masi utna bai damak channel lama mi ni ga paisa pi ga thami ne ba si ma pham sida kari hinjang phangi kari chawa phangi kamai tai kai leite loi uli ne ba ko adu duna Miss Femina gumba ma lakwa matam da akoi gi sida lei ba mi sing sina gyan taraga shanti da lei ba sikkim gumba mafam mama obe taraga di akoi gi se economy se boom dok doi ne ba sine economy ne boom dok doi se mi mayam thau pe ko doi mayam na ka doi ni sei da sikkim na ka tali paisa si yang khra ni sei im da dali se moina moi per capita income ko si yang wang India da moi se one of the top ta dum lei ba sikkim kai je chingi lam du de akoi sida na phajaba am mu heli ne ba adu nga sai anthropology na ha subject to adu duna akoi se fail we heli sine ba adu akoi gi kanu se loncha chaja adagi ka hani way of life hai tare ne ko mayam sina different uri pani akoi di yam singap pa su yai adu mayam si khoi gi ka hai tare masi makok ti luin singgodam ne ba central government sem di yaroi ko cha sa nangi yum din nang panjaro ai gi yum panjaro sikim sin gi bom ne khala si nang yum mayam su panjaro am pithok ki bane ba adu yum gi mapu do yum macha magi macha su machu sing gi adu mana panjaga do ne panjaba do koi sa hai da bagi si termol se to ga 11 time president rule lai ne ba si khata ne hai jaba adu debate to dia koi yaw jage si tam jage ya yahon bi o si ne koi hai jare se ko koi ta jage se ni yam phaba por am ne debate to wa se transparency thank you
ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯣꯔ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ